kabiri umurongo w'umunani havuga gute? maze Bowazi abwira Rusi ati Bowazi umva igice cya kabiri umurongo wa mbese nawusoma. Naomi yabwiye nyira umukobwa we genda urebe uwo guheza imisugazwa. Siko wavuga umurongo wa kabiri ma havuga ego umurongo wa kabiri Rusi wa munyamowabukazi abarira Nawomi ati ndekura ngende mu itongo ntorore udusigazwa. Udusigazwa umurongo w'umunani rero ubuzima burahinduka. maze Bowazi abwira Rusi ati urumvaga mukobwa wanje ntuzogire uwundi murima uzotororamwo kandi ntuve hano ariko ugume hano hafi y'abigeme biwanje. shira amaso ku murima bagenya ubakurikire mbega sinihanikirije abahungu ngo ntibazogukome kandi iyo ugize inyota wamugenda ku mibindi unywe ku mazi abahungu bavomye. Amen. gutora udusigazwa Arakahura na Bowazi. Vuga ngo Bowazi. Yagenda muri misi yose. Yagenda rimwe na rimwe. Ariko uwo munsi yumva yogenda. Araza. Ntabwo yagenda mu misi yose. Oya, yagenda rimwe na rimwe. Ariko uwo munsi yari ngo yumva ijwi riramubwiye ngo genda uje mu mirima. Genda uje mu mirima. Wageze mu mirima ngo abona agakobwa kari inyuma. Arabaza ngo se kara nakahe. Baramubwira ngo uriya ni wa wundi ngo wazanye nande na ndaho. Aramubwira ngo gwa hano. Kuva uyu munsi ntabwo inyuma. Oya, kuva uyu munsi amazi uzonywerako nayo. Kuva uyu munsi semeni amen. Tuzoja kuzana udusigazwa uzojana ku bintu byeze bimeze kuva. Ndamukiriza ubwegera mvuga ngo kuva uyu munsi. Ariko dufite imana yemwe. Tangurura maze utangariza abafite intimba. Abo bose bashaka kwiyahura dufite imana itabara abantu iyo dusezera twumva. Tangurura maze utangariza abafite intimba. Abo bose bashaka kwiyahura dufite imana itabara abantu iyo dusezera twumva. Dufite imana itabara abantu iyo dusezera twumva. Rusi yabwiye Naomi ngo nababonye mu Imana. Imana zawacu ni ibiti. Ariko nakubonye aho uzogwa niho nzogwa, aho uzorara niho nzora. Imana yanjye semeni amen. Uyumvise ko maramaje baravuga uramureka semeni amen. Igice cya kabiri baramubwira ngo reka nje gutora udusigazwa titwishwa n'injara tugeze i Betelehemu. I Betelehemu sa hantu w'inzara. I Betelehemu n'ahantu n'inzu y'imitsima. Ni naho ntora udusigazwa turarya. Turye twinyuma ariko turarya. Ntabwo dusonze ari Betelehemu. Agiye mu murima. Igitangaza cy'Imwami. Haleluya! Haleluya! Bowazi ngo yumva yoja mu murima we. Bowazi ngo yumva yoja kureba abakozi biwe. Agize gutya. Ubuzima burahira. Imana iguhuza na Bowazi wawe. Mfite imana itabara abantu iyo dusezera twumva. Tangurura maze utangariza abafite intimba. Bwira n'abo bose bashaka kwiyahura dufite imana itabara abantu iyo dusezera twumva. yicisha bugufi arunama ashika hasi aramubaza ati niki gitumye ungirira ubuntu ukambabara kandi ndi umunyamahangakazi. Bowazi aramwishura ati banyiganiye neza ibyo wakoreye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye kandi ko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu ihanga utaruzi uhoraho aguha impembo y'ibikorwa byawe. muri biriya kera iyo ngo guhora gweze imperishisi
Imana uhoraho guheza impera ishitse ngo kuko umurongo wa 12 mama we kandi ibe ingero ikwiye iva kuhoraho Imana y'Abisirayeli kuko wahungiye munsi y'amababa yayo. Imana iguze na Bowazi. Umurongo igice cya gatatu umurongo wa nyuma igice cya gatatu umurongo wa 18 avuga soma twumve. Naomi aramubarira ati iyicarire mukobwa wanje ushitsaho uri bumenyere amaherezo yavyo kuko uwo mugabo uwo munsi ataja kuruhuka atarabirangiza. Amen. So hari igihe uzubura n'umuntu abirangiza, hari igihe uhura n'umuntu akabirangiza. Ya ariko dufite Yesu. Subira mu murongo wa 18. Naomi aramubarira ati iyicarire mukobwa wanje ushitsaho uri bumenyera amaherezo yawe kuko uwo mugabo uwo munsi ataja kuruhuka atarabirangiza. Amen. Amen. Ataja kuruhuka atarabirangiza. Ari abantu bakaruhuka atarabirangiza. Bareke babwire iyo twaje gusenga ni hano tubakwegera. Semeni amen. Iki nico kibanza cyo kubakwegeramo. Ntabwo aruhuka atarabirangiza. Hallelujah. Nanezerewe. Umuntu wa nyuma dusenge. Igitabo cya Samweli. Samweli wa kabiri. Icya 18. Uyu wa nyuma yitwa Barozirayi. Ntimuzi Barozirayi mwese? Barozirayi uramuzi soso? Barozirayi. Hari abantu bataza amakuru ya Barozirayi hano. Hari umudamu umwe yavuze ijambo ryiza aravuga ngo umukozi w'Imana twahuriye naragigishije hano umusumwe araricakira duhurira kuri sha arambwira ngo wa muntu nimba ari ngo Bazoroyayi arambwira ngo urabona ngene twese ngo naho ndashobora kumuvuga byananiye ariko yarankoreye jewe ntabyo kuvuga ngo ndananiwe kumuvuga mugabo Barozirayi yarankoreye. Imana iguhuze na Barozirayi. Amen. Amen. Barozirayi soma mama 18 19 umurongo wa 31 soma. Barozirayi umunyagileyadi ava i Rogelimu aramanuka ngo aje kujabukana Yorodani n'umwami ngo amugeze hakurya. Uwo Barozirayi yari umutama ashaje cyane ariko yari amaze imyaka 80 kandi niwe yagemuriye umwami aho yari Mahanayimu kuko yari umuntu w'umutunzi cyane. Yagemuriye nde? Umwami. Mureke mbabwire ibintu Barozirayi yagemuriye Dawudi nta wundi muntu n'umwe urabigemura. Muzamugenda hariya mukaba mujana kaji wakora igitangazo gashiramo ibitumbura nibyo byo kwa bibi ukamutereramo ukamubona ngo akoze igitangazo. Timamumva neza mugabo Barozirayi yagemuriye Dawudi ibintu 15. Ibintu 15 harimo amata, harimo igitanda, harimo ubufu, harimo ibigori, harimo fromage, harimo ikaranga, ibintu 15. Asanga Dawudi Mahanayimu haramubwira ngo mwami bambwiye ko wahungiye hano none ngibi byo kurya uzorye kugeza uvuye hano. Semeni amen. Umurongo wa 33 Imana Simba 33. Maze umwami abarira Barozirayi ati ngwino tujabukane nanje nzogutunga dushitse iwanje Yerusalemu. Ariko Barozirayi yishura umwami ati mbega ugira ngo sigaje imyaka ingana iki yotuma ndugana nawe Yerusalemu gadatabuja ubu ko maze imyaka 80 y'amavuka ndacamenye ibiryoshe n'ibibishe jewe umusavyi wawe ubona nk'iryoherwa n'ivyondya n'ivyonywa ndacashobora kumva amajwi y'abaririmbyi arabagabo arabagore yarashaje none ico tuma jewe umusavyi wawe nja kukugora niki mwami wanje n'inganje erega icari kinzanye kwaruka kujabutsa Yorodani gusa nta kwigiza imbere databuja none ico nico cotuma urinda kumpingabirana ingana ityo ga mwami. Ndamukiriza kwegera ngo Imana iguheze umuntu akujabutsa Yorodani. Yorodani kwe Yorodani ariyo Yorodani imbere icari kinzanye nuko kwegeza imbere naheza nkakujabutsa Yorodani mwami tabi bizo wambwira ngo oya mu gitabo cy'abami pastor Dawudi ariko araraga abana biwe ngo yaranditse aravuga ngo mu gitabo cy'abami ngo muzomenye bene Barozirayi ngo kuko bagiriye neza ngo Barozirayi yangiriye neza no ndashaje Salomo
ariko uzomenye bene Barozirayi nabo uzobaheza umugisha kuko nawe yarangiriye neza. navuze mukuru wawe Abusalomu yaranyirukanye, ariko Barozirayi angemurira ibintu 15 amerera neza. Ineza yawe umusabana bawe utakihari. Semeni amen. Ineza yawe hari umunsi zohagara imbere y'Imana ivuga ngo hari umunsi umwe turi muri Karumeli wagiriye neza. Ineza yawe. Semeni amen. Ndagusenga ineza yawe Imana yibuke muvana. Imana yibuke ineza yawe. Imana yibuke ineza yawe. Bavandimwe, Imana iguhuza n'umuntu umumaro. Imana iguhuza na Barozirayi. Barozirayi ni umuntu atunze kandi ngo yigeze abantu imbere. Haleluya. Azabambusta Yorodani. Yorodani. Ndebere kwegere ko atunze mubwira ngo jabusta yewe. Jabusta. Ya, kudoha ko ni gitangaza. Mari baheza kire. Yesu mwakozi. Uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu, imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge. Nikuteye uri mwiza nikuteye, haleluya, kuva kera kugeza n'ubu, imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge. Urifura bana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka, ngezeho nahindutse. Nakumenye kuva kera, umusore none ndashaje, sinigeze mbona wakwiringiye wakozwe n'isoni. Nakumenye kuva kera, nari umusore none ndashaje, sinigeze mbona wakwiringiye wakozwe n'isoni. Urifura mwami we, urifura Mana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka, ugezeho nahindutse. Nakumenye kuva kera, nari umusore none ndashaje, sinigeze mbona wakwiringiye wakozwe n'isoni. Urifura mwami we, urifura Mana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka, ingezeho nahindutse. Ndagusenge ngo ineza y'Imana iguhuze n'uwo muntu. Hari ineza itagira umupaka bakundwa. Ico turi no munsi turagishimira abantu. Hari abantu badufasha amaboko. Hari abantu bahuye nabo bakufata amaboko umunsi umwe. Semeni amen. Haleluya. Ndagusenge ngino weekend Imana iguhuze n'umuntu. Uyu mugore yaragiye gutoragura uduku twungahe tubiri ngo kugira ngo acumbe n'umuhungu wiwe bacikane. Amaze ubuzima burahinduka. Dufite Imana izikuranye imyanya n'ibiri. Dufite Imana izahita ibitariho kibiriho. Dufite Imana izahita ibitariho kibiriho. Urashaka kurara uri kurarira. Dawudi yaravuze ngo ukurira ko arari umuntu nijoro. Ampinduriye amateka, yampinduriye izina, mu mbabazi ze yampinduriye izina, mu rukundo rwe yampinduriye izina. Haleluya. Yampinduriye izina, yampinduriye amateka, yampinduriye izina. Hari umuntu pastor yadusomeye siziko umusomyi cyangwa yamuvuze ujya mugabo maze imyaka 38 wari ku gitengeri. Haleluya. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri ca kidendezi. Haleluya.
haleluya. Ninde wamanukaga? marayika Uruta marayika arahaca. Nuko umuntu wese wabashaga kujamo amazindurije niwe wakiraga kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri ico kidendezi. nuko umuntu wabazaga kujamo amazindurije niwe wakiraga. 38 irangiye Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka ikorere uburiri bwawe wigende. aramubwira ati haguruka ikorere uburiri bwawe wigende. aramubwira ati haguruka ikorere uburiri bwawe uruta marayika. Marayika ari hano. Mubwire uko agera ngo uruta marayika ari hano reka gusa. Haleluya. Ari hano uruta marayika ari hano kibazo. Uruta marayika ari hano. Aya makuru bayumvishije. Haleluya. Amubwiye uyu muntu kubera yaramenyere ba marayika akamenyera abantu bacumuza aho ngaho. Nico bituma atari ko yumva ibyo Yesu yavuga. Yesu aramubwira ngo ushaka gukira. Uvuze gute ushaka gukira? Abandi bafite abantu biwabo. Baricaye hano bararuze hano. Uruwanje undindiriye naje untereremo. Ikorere kirago cawe. Nikorere kirago ndaciye mu mazi. Ikorere. Haleluya. Haleluya. Bavandi ndakwifurije gukora Yesu. Haleluya. Ari igihu irana umutwara imyaka n'amezi. Ariko igitondo kimwe. Gitondo kimwe we. Hari igitondo. Asemeni amen. Haleluya. Ruke yaranditse ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ngo ni uzotuma umutwenzo turasira. Ndakwifurije mu mutwe murasiri wanyu. Haleluya. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru kubw'umutima w'imbabazi. Haleluya. Bwana we ndagushimiye papa we. Glory to Jesus. Mutima romwe ngo mvuga ubutumwa mu Cyongereza. Ya. Rimwe na rimwe marayika aramanuka. Haleluya. Uyu muntu amenyera marayika, amenyera biwa abantu bafite buwa. Yesu arahanyura. Ushaka gukira yego, ariko nta muntu mfite. Ikorere ikirago cyawe. Ubwigende. Haleluya. Hari ikibazo rumanye imyaka 15, imyaka 8, imyaka 3. Ndakubwiye ukuri. Yesu ari hano. Yesu ari muri nojoro. Turi kumwe hano na Yesu. Semeni amen. Uyu mugore nawe yagiye atazi ko ahura na Eliya. Nawe urashaka kuza muri Nove wavoma biragenda gute? Ndakubwiye inkuru nziza. Yesu ari hano. Amen. Yesu ari hano. Yesu ari mu kino kibanza. Amen. Haleluya. Haleluya. Harakarimba pastor yavuze ngo sizongera kugira gute? Ibitutsi nigitutsi arya. Harakarimba turi mu kuririmba ngo ntadokureka. azakureka ngo wandagare. azakuramisha ineza ye itarondoreka. Haleluya. Ariko ndamenya amakuru ko Yesu araho ariko arategurira ineza ye. Amen. Ndakwifurije ineza arondoreka. Haleluya. Haleluya. Adandika ibirego akandika ibintu muzandagara. Amen. Ndamenya amakuru ko Yesu wa. Haleluya. Kukuruza icyo kinyoma cye. Haleluya. Nazakureka ngo wandagare. azakuramisha ineza ye itarondoreka.
azakureka ngo wandagare azakuramutsa ineza ye itarondoreka azakureka neza ngo wandagare azakuramutsa ineza ye ino ndirimbo niyo kiyumva kumbe satani azatera dosiye yo kwandagara imbabazi za yesu n'ineza ye ziri ruhande aho ngaho kamenya amakuru agategereza ko kuko wandagara naho haleluya amen agasanga imana yakwambitse ineza ye imbabazi ze haleluya nakwifurije ngo Yesu aguhuze n'uwo muntu wari ukeneye amen Yesu aguhuze n'uwo muntu wari ukeneye mu buzima bwe amen haleluya haleluya hari igihe uhura n'umuntu gutya bavandimwe hari umuntu nariko ndamubwira mu minsi yaheze ndamurukira wundi ndamubwira wowe wambere umugisha hari Imana iguhuza n'umuntu narabwiye kandi ku wa gatatu Imana iziguhuza n'umuntu umwe wawunda guhuza n'abantu yego kurumva Imana iziguhuza n'umuntu umwe ubundi nawe akaguhuza n'abantu aba ugasanga ufite sheni y'abantu sheni ko murazumva apana umuntu umwe gusa kandi nawe wahariya mu ruziba gusa Imana Imana bahizaga connection Imana izi uconnecta nk'abakobwa hariyo abakobwa bari hano bumva abahungu barabasezereye mwamamuja mu kigandaro tu wambura icyo kigandaro n'izina rya Yesu umugabo wawe arahari umugabo wawe arahari kandi yo ndore umwe wa mbere n'uriya mwarabu uwa mbere n'uriya wararonse umufiance wa wararonse turaronka aho uwa mbere n'uriya n'abandi Imana ibahezagire haleluya tujya gusenga muranezerewe haleluya tujya kubwira Imana ngo Mana we turakene guhura n'uyu muntu Auguste Imana iguhuze n'umuntu Auguste Pastor Munaga yavuze ngo ibintu zo kuma kwizungurukaho umuntu umwaka ugahera wawizungurukaho ikirato ni cyakindi uhuzu ni yayindi nta guhindura nta kugira gute saloni yayindi imyaka ni intebe ni za zindi amasahani ni yayandi yo muri ya 2004 nagiye twagiye handi umwivuga butumwa Pasteur Alexis muri Gezo des Âmes sanga afite agenda yo muri 2000 agenda ya 2000 yayandikamo ubwo yariko yandikamo ndamubaza niko iyi agenda ya 2000 hano hari abana batari bwavuke 2000 hari pasteur wacu afite agenda ya 2000 akiyandikamo nera twegeze cyane mbaza nonera yewe kuna nonera wanonone kuva 2000 2000 narayisomye ndamuhariza mu ishengero harambwira ngo yengo ni ukubaza yandika ngo duke 2000 sinkubwira ibintu za 2000 semeni amen bavandimwe narabigishe bushize impemu zo gucegwa ukamucegwa gusura uracerewe tumenye ko wacerewe satani yaraje aragucereza mu izina rya Yesu imwe mu isenyikwe mu izina rya Yesu ugomba kuba ku gihe semeni amen asumu ndiwigire gute ngo waracerewe Epitasi yagiye kwicara kure ngo simuvuga ari he Epitasi nguri ikidari kiraje Epita kidari kiraje nariko ndamucokoza Epitasi akamubwira Epita uko ufite abana bari muri deuxième troisième maternelle akambwira izimwe zo gucegwa zimurambya zamaze imfata gutya ariko hari inkuru nziza dufite Imana izikura izo mpemu zose Imana ibahezagire tugiye gusenga mwaguruke kwanza mwaguruke tugire isengesho rigufi pasteur abandanye isengesho rigufi ngiye kubasengera Imana ibahezagire ndabifurije ngo Yesu abahuze n'umuntu wanyu mfatira ukwegere muhaguruke gatoya mwanya mutoya